از هیلین 24 سالمه نزی yani 6 سالی من دست به موزیکی کر لگوندکی از لتوان مزن بوم لور ما بخوا سترانات گود جبرد کر لنزی 8 سالی ادی کومکی ما آوا کر لگوندکی و کره کوسا 10-15 کسی ام دچون گوند بگوند yarışın everçed bin ye golikan em diçün ve deri mestrana got o pişti demek şunda mı dixwast ediyaz amur ekleyxim o ev amur bu gitar amur amına yekemin gitarek biçuk plastik bu me jwi dest bekir mamsemin go eret kari wari beve gitarire salaki nezi salaki min be گیتار پلاستیک را درس کرد پیشرا گیتار راستی مستند دی 2012 در باس استانبول بون مربوطه من ندخواست تجاری او موزیک جم من کیم ببه او چند بلا رونه جبوی دیرک ام چون مکمه قیدامı çekirin لوی دری گیتار تونه بو قرصا گیتار تونه بو من دست به تنبوره کرد لوی دری نزی 3 سالا ملور پروردهیا تنبوره گرد o mistrana jid got pişti 3 sala edi gotin konservatuara Aram Tigran ve dibe le Ahmedi demaz hatım ve deri 2014 işte kusabu ez hatım akademiye döme min atölye girt ve deri azmunek biçukçe bu o me derbas kir ve azmune o me desbe akademiye kir akademiye Aram Tigran kir Akademi Aram Tigran min 2 sal خوند pişti 2 sala şwa qayyum hat pişti qayyuman ediyem derbasi mala bun mala me ders digirt normalde akademiya me 3 sala le me 4 sal خوند şber qayyuman pişreme 2017 ma müzik fekir o lwe deri edime salek خوند o pişres mezun bum 2019 از مزون بوم پشتی مزونتیه جی ما درس دا درسین سترانبیجی و سولفجی و آموره بریاوی جی من درس تنبوره مامسه سوران هبو ادمه من جوه گرد لی درس ستیلی جی همان دمه دا گرد پشتی از درباسی ستاره بوم 3 سال من ستار خوند پشتی دمکیش خود تنبور و ستار من لینا دخست پیشرم بر یاردا کو ادیه ستیل دکارم لیخم یعنی اصلا پروردهی یک میگرتیه لی yani az dikarim لیخم o pişti demek ki şunda şagirdin setari pirkemin jibovi o setele jimlet xiswe demeda şagirdin setele zidetir bun o edimin ders da lima müziki dersa setele da setel o setar pişti demek ki şunda mi bamtare girt بامتار جی مالباتا ستاره یجخوا پر نزه د کومه حوجداری هبو و من لید خست پشتی بامتار جی از در باسی لافتای بوم یعنی اف هر کدومش زیاده دب و پشتی لافتای جی من داخل پر حز دکر راستیش از شخوره مشخوره وسا لید خست کومه دا مجرباند کوماجن مایدا و لوی داره ادی من لورجی از لیدخم اره پر آمور هیا و زحمتی ویجی جدا جدا دگوهره د کما جن مایدا از آناجی دیگرم و کما مایدا وک آمور جن لافتای لیدخم جن مایدا دگوهره یعنی ستل لیدخم ستار لیدخم لافتای لیدخم داخل لیدخم و آرانجیا کومه چه دیکم ببیاوی زیگولا و ساری
Anha dema ez suskasimo dema gohdar dikim. Li gor serê xwe nikarim bu guherinek pir mezin çêkim. Yani ew ji xwe re çêkiriye û ez hewce wiya bidim jiyandin. Wek melodî, wek gotin. O guherandinek pir mezin bikim ev dibe tiştekî din. Anha jî em dixwazin wek ew qas yê ku hunermendê me ket dane ev winda nebe demê xwe de çêkirine erê o qediyaye û em berdewama wan tînin. Ana çi dikeve ser milê min bixwe an jî milê me em hewceye stranên xwe yê nû ava bikin û wek mînak wan bigirin û wisa berdewam bikin. Yani yê ku ez aniha guhdar dikim zêdetir Eyaz Yusuf, Suskasimo, Mikail Aslan, Mehmed Şêxo, Şakiro, Fatma İsa carcaran, Ciwan Haco, Rotinda wisa guhê xwe aniha ji bo aniha dibêjim dibe ku heftê hedim guhere jî wisa. Nav vê salê de em dixwazin wek albüm an jî wek qelîb tenêyek qelîbek derxin yani ji bo jin mayê. O hêdî em dixwazin zêdetir bibin komê da. Yani yên ku yani rengên komê zêdetir bixin nav xwe da. Cudatir em yani ez bi xwe aniha ser tenê fikre dixwazim şagirtên xwe bi komî bixebitim û bînim astekî baş wek kom em ser sehnê bin û peyamek pir xweşî dide. Aniha wek fikir tenê serê min daye. O aniha xebatek me heye ser yadê taybet min bi xwe nivîsand û bi xwe muzîka wî çêkir û aniha li stûdyoyê aniha wisa ye dibe ku zêdetir bibe pêşerojê.
گندی چونه ریوازا در شوکی Sen